вале дар фурудгоҳи Шереметова ба онҳо аз ҳамун фурудгоҳ депортатсияшон кардан, яъне ҳамун ҳуҷҷатҳое ки шумо пешниҳод мекунед, аз мардум даъват мекунем ки хизмати ватан кунанд. Бояд ки мо ҳамеша ватандӯст бошем. Салом тамошобинони канали Сомониён TJ. Як мавзӯи нав пешкаши шумо карда, баъдан комментарияҳоро мехонем. ҳатман лайк монен ва бо диққат бошен. Дар ҳаминҷа ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам, агар бихоҳем ки студентский билет бигирен дар Федератсияи Русия официально аз донишгоҳ, шумо метавонед дар инами рақамҳо дар WhatsApp аз номи ма гап занен. کار باروش 100% قانونیه، قطعی خودش صحبت بکنیم. با موضوع اساسی امروزه ما در باره فرودگاه های فدراسیون روسیه عین حال در چه وضعیت قرار دارند. 200 مهاجری تاجیک را به روسیه راه ندادند. از سببی که خودتان میدانید عین حال تفتیش حجت ها به نهایت زیاد میباشد و با بعضی از سبب های نازک راه نیافتن به فدراسیون روسیه پیش بینی شده. مخصوص ندانستن جای کارتان، ندانستن زبان روسی و با چی مقصد سفر کردنتان به فدراسیون روسیه، انا همین چیزها. و 200 مهاجری که به فدراسیون روسیه سفر کرده بودند تقریبا یک روز پیش انا همورا ابردن به فدراسیون روسیه با همراهی چندین نفرهایی که در فرودگاه چند روز دیگر مانده بودند روانه کردند. گروهی کلان مهاجران تاجیک را چند روز در فرودگاه شرمتوو نگاه داشته صبح امروز به جمهوری تاجیکستان روانه کردند. گفته می شود زیاده از 200 مهاجری که مدتی چند روز نگاه داشته می شدند باز پس فرستاده شدند. مهاجران در حدود فرودگاه اخراج شدند ولی سبب‌های آن معلوم نیست. یعنی که پیشتر تقریبا یک 10 روز پیش در فرودگاه ونوکووا چنین حادثه‌ها رخ می‌داد. با بعضی سبب‌های نامعلوم وارد فدراسیون روسیه نشده در همون ایرپورت شهروندان جمهوری تاجیکستان دپورتاسیا می‌شدند و ابرادن به جمهوری تاجیکستان روانه کرده می‌شدند. و دیروز باز 200 شهروند جمهوری تاجیکستان در فرودگاه شرمتوو که در ماندگی بودند از همون فرودگاه دپورتاسیاشون کردند و به جمهوری تاجیکستان روانشون کردند. با همین خاطر تماشابینان عزیز، نفرهایی که به فدراسیون روسیه سفر کردنی میشن، شما اولا بدونید که با چی مقصد سفر میکنین، جای زیستی شما در کجای برای همون رفته ایستادنتون و جای کار شما در کجایی که میرین کارو فعالیت میکنین. شما همین سوالهایی که پیشکشتون میکنن، ما همین چیزایی که گفتیم точно ясно ҷавоб битен мақсад парахшро бо забони русӣ гап зада бифаҳмонен. имконият бисёртар астае ки шуморо мисол ба федератсияи русия иҷозат бидиҳанд барои ворид шидан. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳоро ҷавоб мегардонем. бо диққат бошен. дар ҳаминҷа ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки рӯзи 12 эфирай фаромӯш накунед. нафарҳое ки тамошо кардесен як бори дигар бодроен я дастгирӣ дигар кунен. комментарияро бинен, номери WhatsApp ҳастай. дар WhatsApp салом бинависонен, информатсияи пурраш барои шумо меравад. ҳаракат кунен, ман аз ҳамаи шумо боварӣ дорам. илҳом нависондай: салом ака, ман аз аэропорт бо заграни тоҷикӣ гузаштам, лекин гражданство дорам. чӣ мешавад? дар ҳолате ки аз ҷумҳурии тоҷикистон ба федератсияи русия рафтана дар назар дошта бошен, гражданствои россияро дошта бошен, агар паспорти российскиам дошта бошен ҳечи намеган, заграна дар назар дорем. агар загранпаспорти российски надошта бошен мутаассифона аз 5000 то 10000 рубл ҷарима мекунанд ва баъдан ворид мешен. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, мегуфти даъваткунӣ ба хизмати ҳарбира, меган синни солша боло бурдиянд, роста ё ки не? Не, ин гапҳо рост нест ва ягон асос надорад. як кас нависонда: салом акаи Сорбон, ман якта ҷарима дорам. дар ҳолати граница гузаштан мара ягон претензия намекунанд. ҳамира камтарак мефаҳмондӣ. шаҳрвандони хориҷӣ дар федератсияи русия дар як сол зиёда аз 2 административни правонарушения кунанд, баъдан метавонанд ки мисол номшона ба рӯйхати нафарҳои запретшуда ворид кунанд. якта ҷарима дошта бошен ҳеҷ чӣ гап намешавад, лекин ҷаримаро бояд ки пардохт бикунед. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, меган забона надонӣ барои патент роҳ намеёбӣ, ростай ҳамин гап биёин ки не? бале, нафарҳое ки забони русиро намедонен, ҳамин қадара бидонед ки шумо сертификат гирифта наметонед. сертификат ки гирифта натонен, албатта ки ҳуҷҷатҳои шуморо барои гирифтани патент қабул намекунанд. муҳсин нависондай: салом акаи Сорбон, дар мавзӯи права як вақтҳо гуфта будӣ синни солаш боло бурда мешавад. ҳамин асос доштак? чӣ шидак ҳамин қонун?
як вақтҳое буд ки аз ҷониби вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин гуна тасмим шидагӣ буд ва пешниҳод шидагӣ буд ки сину соли гирифтани ҳуҷҷати ронандагӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон боло бурда шавад. И тақрибан 5 ё 6 моҳ пеш буд ва ҳозирашда ягон чи қабул нашида, чӣ хеле ки пештар буд аз ҳамун 18-солагӣ истодагӣ. Маҳмудова нависондай: ассалому алайкум ака. Падару модари ман гражданин хона доранд дар Москва. Ман ҳозир равам, метавонам гражданство гирам ё ҳозир наметиҳанд гражданство? Гражданство метиҳанд, лекин чандин тағйироти иловаҳо ворид шидагӣ ҳастае барои гражданство гирифтан, барои имтиҳоншо супоридан, яъне ҳамун ҳуҷҷатҳое ки шумо пешниҳод мекунед дода мешавад, лекин тағйиротҳои нав бояд ки амал карда шаванд. Як кас нависонда: ассалому алайкум. Созен ака, ҳамин одамода ҳайрон мешам. Чӣ баъй хизмати ватан мегрезанд? Бирен хизмат кунед. бале, дуруст қайд кардагӣ. Бародари азиз, мо дар ҳар як видеоҳомон аз мардум даъват мекунем ки хизмати ватан кунанд. Чунки мо шумо агар хизмати ватан накунем, мо шумо агар ватани худмона ҳифз ва ҳимоят накунем, ягон миллати дигар омада дар ватани мо хизмат намекунад. Ба ҳамин хотир бояд ки мо ҳамеша ватандӯст бошем ва дар фикри пешрафти ватани миллат бошем. Хоб, тамошобинони азиз ва гиромӣ, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.